access kandi urukushemeza mino ashobora kwenshonga y'ibina byo mino ikanyura umurembe gwa hati wagerageranisa nabira inshonga y'ebihengero mino nangashishi twita dental caries n'endwara ey'omurembogo nimanyisa ki abantu bakare bakabatarwara bihengere omino akakura n'erino rye enginehwaho erino ryerigira muri tine shonga konke kinkumanyisa ngo n'endwara y'omurembogo hati yitugambira omunsi yona average abantu 75 omuri 75% abakuru nibabine ebihengero omumino then abana bato tugambira hari ebicweka 65 ahari 10 kandi kutwije mu Uganda kandi twizera kimwe mu Western Uganda kuno yomba Western Uganda abanyankora bakiga abana bato turya habicweka 20 hari 10 kandi abantu abakuru turya habicweka 5 na 8 ahari between 5 na 8 na 5% bo bine bihengero mukanwa mweno yangu n'ikintu cy'amani n'indwara ryo neyongera ahabo murembogo. Dr. Banjire nayongera ashobora kwemirire yito bwa hati ijwire mu byo kuriye bero mushukari ekikozere cyango umukoretera mino gitu gagira ebyina wagerageranisa n'ibyo kurya iby'abakare babire barya abantu abakare India yabo tekshana neyi ituntu je munonge bintu by'ibirabiro mu cyoma nanga processed foods ebyo kunywa byito byingi nibirabo mu processed byoma hazi bintu ebyo mbabata mushukari ekwija ekarwaza mino okutukweza mino kwitu ntwega tumanya munonga hati twentweza munonga mino kurungi konka kandi ekikukirayo munonga okututeganisa n'ebyo kurya byito omurembe gwito go buri kimwe ebyo kurya rero kutwaza mu bana bato abana noshanga umuzire yampakingira ecyo kunywa juice yampakingira soda kuzayishora mbwenu ekitugambira mu n'ebyo murembe gwito hati research nereka ngo hariho ekikoko ekiri mu kanwa bacteria ekikutura nkaburijo ekirimu ekijure cyabe kitari mu bantu abakare haze ekikoko ekirimu hati nicyo kikurya mino munonga so kikiriye rino ryawe gira ekengere. Dr. Banjire yatutangariza kiri kubaho erino ryaza kugira ekina omukanwa twinemu obukoko obukutura mu burijo nangashi ekitwita n'omuflora hazo obukoko obu kukweyongera obwingi bukushoza byproducts bwabo burira mu rino mbwenu nakwereka aha erinirino nko kushime kubariri bukuriri yine bicweka bushaka yine cweke kikwera icyo cweka ncyo tukubantu tureba wa smiling washeka wagamba nturebe cweke iki kuko mundo muri ino twine ejinbageta enam twine cweke cya kabiri ekibaru kweta dentine iki cyo kureba muri yero gen twine cweke cya kashatu ekitweta pulp cavity eki pulp cavity ngo mutima gwirino kujya mu rwagwi nurara mu MC na blood vessels zikureteshagamo akwe ino naryo n'umubiri gwawo part of your body hazan gwino kwitsya kukafune byo kurya so ebyo kurya ne barabaha biti so ko kubo ino bukoko bwinjo mu rino amino mu kanwa kawe bwaba bwinji bwarenge namba yushema kuba burungu by product sezo zija zikora ki ziretera hati nizitandika nko kureba habonire nubuguma ahagataha nashi ahagati ya mino aha kugira ngo ibyo kurya kubiguma yo kabura kubihayo nawe ukaguma nohereza ubukoko ibyo kurya biriye kubamera processed food hatko kubiguma yo kunaka koko keyongera kugira ngo kukakurya keyongera ubwingi kazankaha kagumaho ukirabeho brush warabiya brush aha mutwe ibara kwata kuri yo munda hati henga haza hakahengere hati noreba hakahengere nkija keyongera karagahigura
katahamu kazaha akandi kabasa kwiyongerera kimwe kazaha nasha kandi noshanga kakoma nkahi enama so ekyengere kyerino n'oburire bwerino kandi nkuko wareba gufumura erino gutaha nkahi mpatizo obuteeza amaino n'okurya ebintu bikunoniira munonga nibiteeka amaino gaawe hakabi akukugira ebyina tuteekateeka ngu tumakweza konka kandi okweza tukumanyagye so ekyo wayeza erino norate riri smooth erino niruba riine ahantu hesherekire aza obuntu bwona bwine omugasho kugira ngu wano ofuta n'ebyokurya byawe habe hariho grip erindi ryaniruma habe hariho grip kugira ngo grip no kunywana kwa higo n'ahansi kugira ngo ebyokurya ubanze kufitanage hata ebyokurya byaguma yawe ukaguma noyeza aha mutwe honka kandi okeza otine mbazwa mino ako mbazwa mino gurimu sabune kubasa kutahayo ukakiyayo ebyokurya brush yawe kirabaha ebyokurya byasigarayo akakoko kagwamu kazara kafumurira nicyo kimwe na nagataha konka gataha hontogesa ekitweta floss ninkakahuzi nokarabya hagati icyo nicyo kubanza icya kabiri no kurya ibintu bikunurira processed food ebikunurira tinkumanza boki tinkumanza ebikijo ebyo nebyo nacyo hati biri bikuraba munanka eshukari byo kuraba mu factory yo nekundwa ekikoko ky'omukana when it's easy to be digested ekikoko ky'omukana kyakagwaho nkikarya kirakana okuzara eri n'okugira ekiina nikibahabwa ebintu bishatu ebirimu bwanyuma y'obwire ebyokurya eby'orikurya hamwe n'akakooko akarikureeta amaino gagira ekiina nk'oku Dr. Bangire arikushobora obwire ebyokurya n'akakooko ebyo ebintu bishatu byabiriho byona muteeka okugira ekyengere ekinkumanyisa akakooko k'omukana ko kataha kako ekyakabiri ebyokurya iwari ebyokurya okabura kubihamu oshuke nowahereza akakoko ki amaani ekyakashatu n'obwire obwire ekinkumanyisa niki akokurya kakwata harino oyina okora kukakihaho ncho tukugira ngu oyina okweza amaino at least emirundi ebiri omwizooba temirundi ebiri omu wiiki ware akokurya the more time kagumaho the more it's going to cause problems abantu abamwe nibahabisibwa ahi barikukurira ebintu aha bantu abandi ahabo obuhabuzi obutashikire aho Dr. Bangire arikutangaza bumwe abantu bakirizemu kuhurikiriza hati nk'ekyokubanza ngu erino ryandi kushasha tayombaze okufunikire ogurumire hari ineryo icyo kigwiri akumbazi okugushemewe kuba nokukora kushemewe kubanza gwaza omushagama yawe ukakorora omushagama tugukorora muri ino ekindi erino kuri kuba katugire ngo ekyengere kirya dentini tikikafumwire kuzaha hari sensitive okatayo omubazi hariho emibazi acidic okikutayo uhafumura awo acide egyo ukafumura obusaasi bukora ki bweyongerera kimwe hari abandi akugira ngu emibazi yaitu y'amaino toothpaste niyo kurwaza ki amaino apana toothpaste nobweraba enyuma nk'okunuriira shukari bakugiteekamu ni shukari nungi etari nk'egi kuraba omu kyoma ni shukari etakuribwa kikooko kiitu kandi omubazi gw'amaino gurimu ebintu 12 nanka ingredients zona nizikora ekintu different things hariho omubazi gw'engyeno hariho omubazi gw'okuhamya amaino hariho omubazi gw'okwita ekikooko byona ebyo so toothpaste eri safe ekindi ekinahuriire ngu syrups katurebe nazo nizishisha amaino that is true konka hariho syrups zitakushisha amaino hariho syrups zirimu shukari nungi syrups zikushisha amaino nizo ziri kiipo kukira so mbwenu waza kuza okugura syrup obuze owa pharmacy otunyenda syrup zitakushisha amaino ziriyo omukazi wenda nawe abaasa kutunga ekizibu ky'okugira ebiina omu maino aho Dr. Bangire arikushobora ngu biine kutayayira abashaho namunonga abakazi baba biine enda science eriho
eriyaha omukazi kwakugirenda ashishikara amini. Yes, ejo topic mpango nokugimbuza tugiganiro ashishikara amini. So omukazi yagira abana agameze mwenda kugira ngo abamwe natakwenda kwata omukanwa ke hariho na nebinde bikubaho omukanwa ushanga by the time you give birth ameze mwenda akanwa kawe kahinduka haza kukahinduka kahindukira kimwe permanently iniri yawe tini changere ryagiriye changere hatu hata umwana wa kabiri wa kashatu haze kikumanisa ngo takazara mukazi we apana ine bintu bitukubasa gukora kurebeka ngo mino gawe gakora ki uko kuwareba enshunga y'umuntu kugira ikinari ino n'enshunga nkuru mnonga habo kushanga ngo wahati koko mshawe yakigambaho umurembo gwa hati abantu abinji bizire nabagire bina hari ino ukukirana ngo n'abantu abakare wahati reka tuze omukahumuro tujagamba ahanshunga koko twakubasa kugarinda twabantu garaka omusheka chitu sha kabiri butarga. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chambuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312 308 900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Wait emmere ogire sinaye nga siraba kuwaka weekali wano teweerabira leta bubiri sumulula buli alina akacupa kyokunywa kikwongera amaanyi kinywa kufunamu enjawulo kiri ku mutindo w'amanywamu eyo kalimu ebirungo bakalunga jangaawuzi bagiteekamu eri omwo omubisi gw'enjuki nagwo gusanga omwo kagaba waaka kanyweko n'owulira waaka kombucha drink kyekyokunywa ekisinga byonna era nga kikolebwa kampani y'ekyama Enterprises Limited. Kati gwakyetaaze tufunire ku namba z'essimu zino wammanga 0701 734 oba 0783 10 38 waaka kombucha drink bw'oba onywa yekka. Omagara genseji arihembere eri kutuhindura tukabe ekyo ekituri embeera egi eri kuhindura amazoba enjendo narishi ebitebyo bitu nambwenu mu mbeera egyo nituba nituronda ekintu eky'omutaana ha bindi namunonga ekintu ekirikubaasa kureetaho ekyokutangaza omu magara gitu naniiwe gabana ha burungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ry'omutaano gakozire omu birungo ebirikuheeza omubiri gukagaruka busya gukagira amaani weena ukasigara n'okuhurira gye. Wonders Family Jelly nigo majuta agine kuguma ha rubaju n'eka yawe. Wonders, always wonderful. Bino bintamye yekene nawe bwante walisanyi geri mpewa kazero kombucha drink. Tumlan akuja chako. Leta nawe leta kakane buli mwagenda kufuna nabano rena sange nedda kachiri bashiti gwengera kuwa kazero kombucha gwengera kuwa kazero tawata naye kwata gotumanyi mbuno bano badde myaka musanvu beddu nga bali mu business kali buli omungenda mu myaka tumakwata bino bikoleddwa aba Jonathan and Frank Investments abawanguzi ba People's Choice Quality Award 2025 bakuleetedde ne kazero drink and win promotion era nga ky'osanga mu kasaanikira ky'owangula bw'onyo kazero tewali kikuwangula.
Turuka yo mutuma w'abashubuzi kandi uri atari West Shahedi yo mu program umushaho wawe nanye Olivia Kamsime tuganira ahanshunga yacengere aharino narishi ebenjere uko biri omino na mnonga abantu abahati nguko umushaho yatushobora umurembo gwati ngwi abantu binji nibarebuka aho bine binjire amino twareba ikiri kubereta nangwa n'ubonero uburukoreka ngo amino gaho gabasa kubagine binjire ubuhati reka tugumzemo ari kutushobora na mnonga ukutwakubasa kurinda amino gitu nje cyo tashemerire gukora kandi cyo shemerire gukora Dr. Banjire nashobora mwabonero ubu wakubasa kumanyiraho ngo rino ryawe ribasa kuba ryine China tuhagarika kandi tukitwaka erino neruirere konka ntitwereka level zaki za zenanka za zicengere ati rino ryarihurire bikatanka kufungira harubajwa ukashanga icengere nkikomahi icyo kubanza aza kufumuka mu keki hata wareba wa akahengere tukakurenga aha kwero enamu icyo kubanza umuntu natinye cyakura ntatari mbusasi na nunywa n'uryaji hatari umushonga yona konke byo kuyane bumane kwatayo so obwiro bwinje okukimango ine chenge ngwatanika kununka kana obrashinga kukanora nunka kwa aho kugira ngo ebyo kuyane bukwatira yuko kubihayo kandi bimara yo biri bwinje bijunjira ushanga umuntu nanunka kanwa konka na brushing imirundi ye yashimye kwa na brushing it's because ichengere kirumu kiriyo enam hat kuchukurengo mu enama kirija cyazo mu dentinage nka kukureba dentinage eri sensitive nanga shine tasi yembeho nekikuboze konko bwiro bwingiye kikugira netasi ekikufuka cyonka so ko echengere kija kikazarevege hakagire cyazayo ekikufuka no cyura haza ko kuchura ejo ni sign ndiyo ngo wene chengere ukitari kufuka ukahurira mu konka katafuteganisa katizaho kagenda ejo ni sign ngo chengere cya komudentini haza kirumu that is an sign then erino ryatanka kushasha katanka kuteze mishonga ntimanchi manza ngo chengere cyarga enamo cyaza hadentini hakirengiro cyataha umpapu kabite cyargaha cyazaha cyazo umpapu kabite kuki kuzom ejeje kweta papu kabite nanga shumtuma gwirino hataritanga kushasha echo kuba inirubasa kushasha no ryaho ritanga kuteze mishongo utine cyo koze icya kabiri okitayenka cyo kurya cyona kije kikataha mu mundo owachi ikose owachi kufuka owachi kunurira utanga kutewe mishonga ora bataguje giri infection nanga shi obwire nwabwatahamu then har habantu abo kushanga gimkazimbi itamu hati nchimanisa ngo obwire nanga shi chengere kija cyarenga nemizi cyazo mu gufa hasi watireba hatici iki kintu ahantu reba kukari kukakwera ahantu umuntu akora yazimbira so aha na neki twashoma signs nanga shobumanyiso ngo ine chengere kandi wamanya level sign yoyine nereka level ki chengere cyazo wahuro manyisobu ine kwirukangira umushaho wa mino tendecure abase kucebera kandi base kutunga objanjabi okurujira harino ryaho kurukushasha ukoko kureba hengere byona byine mubazi gwabyo icyo kubanza ekahengere kakarikache kati uwiro wingi akantu kamanya tukamanya wijo mwirwaro kajuti nyenda kora dento check up kokora dento akwa nkakata kushasha nkakata kusign yona kokuja twakora dento check up tukareba hati twoziaho umuntu gwa black hole tukigoziaho twabwihaho tahoma hagarika abanka hata biyo kuyani nibatakigaragara kutaha ukira twaza akahengere kakashikirare beji incho kimwe incho turi gukora turihozya tuyamwe bya black byona twata hosmine iri no rugaragara baje umwe haro bwo kushanga
akakatsigiro kake hatubanza twatamo mubazi nanga shishi twita temporary cement ugitamu kugira ngo irino rubanza rikire hacwaho ubwire hagati y'esandi ibiri no kwezi ugihamu utabu permanent cement irino ryaratangiye kuteza imishonga rikahikaha aza ryashikiraha na wari kwata hoti ne bana rushasha tokar rumzana kintu cyone ryashikiraha ekitukora tutaha mumu tuyamu infection yona hona harwiri tucheza kwihaho twozya turyozya treatment mbageta root canal treatment nanga root canal therapy niyeje kushaka tukiyamu message tucheza kuyamu message tugarika turyombeka kuruga hansi tukiryombeka twashweka bigakarverine ko kezeje root canal therapy ujotaho ikitweta crown nanga shaka kufire crown ejo neri ngerino yenyine ujorushwekaho kugira ngo erino ryawe rukafumuka munonga erwarta kine mani so ko keza root canal rero ryakira ritachashasha urukora akakufire kitweta crown carrefour ugarukoshweka hamto ari erino bya nanga ikindi no wakuzimbire ubwiro wingi ntoritambira konka wije arahendekere cyanyagurikire ruhireyo Dr. Banjire nahabura ngo kweza mino obutosha hamwe no kwehara okurya ebintu birumushukari bibasa kuyamba kurinda amino gawe obutagira ebyina okweza mino oyino kweza oyine toothbrush kandi ugaruka oyeza oyine toothbrush eyamba kwerebe ryaha mino toothpaste kuyamba kugonja gena no kutamukiriso muri emirundi biro mu izoba omukasheshe preferably waheza kunywa breakfast nange kiro orukuza kubyama kandi waheza kwezi kiro kuza kubyama taro kugira icyo warya notaho mu kitanda cyawe kandi ikindi ejo toothpaste tuino kugisigo mu kanwa waheza kweza mino abamwe najya akanka nsige mu birofa kare waheza kweza ukahurira noenda kuchwera abya mwamizi kunkuga rukote ombaza ha toothbrush oyeze ukore kifuro waheza ukore kifuro ukisike wasa kuchwera kunkuta karabya mwamizi icya kabiri ukwitantara kurya ibintu kuba binozere nangashi ebikuba birabwa mu factory mnonga za biscuiti za chocolate za soda zitwezi za juice ezitwa tureba aha echamani waza kuchikora uri kurya heavy meal kugira ngo waheza kubikozesa waza kurya ebwari yabiriya umeno birya twa like lunch ubihemu waza kurya ko ebyo kurya byingi ni cleaning amino with fibrous bihamu kiriye kikuba kinuze kikuba kwaserari ecyakashatu no kwetantara ko samino kitukubi ushanga tugarumise enanka amine ebyara tukafunduza nankeji soda na bia no kurebeka ngo amino gitwaga kusonga shogwago Dr. Banjire yatangaza brashi ezamino ezinde kosubwa abantu batari bamwe na bamwe kandi omuntu tainde kosa brashi hamwe n'ondijo omuntu okwetantara endwara toothbrush egi ne esheme kozesibwa at least amezi ashatu hateji toothbrush egi toothbrush egi noreba ubu bristles nangasho ubuyerezo burya higuru ware bwatandika kwenda kuchika mahuka chebuti ugirekera nubwo kuba kuryisande mwabo kwa ne yatanka hatu kutega nsingi no yawo bukabe buri straight buti so ijo entujyango 3 months akwa toothbrush nungi ne marameza ashatu ukayarenze itameza ashatu biri ne yatanka kunaka kurugumu kuba straight haza akon kukamanyiso ko kubanza ko kunaga toothbrush so washanga toothbrush ya gondama umusandi ibiri girekera otugendisha then twine toothbrush z'abana abana bine toothbrush zabo hatu wareba size age nwarabona ko mwana nkachi nkafitting umukama ku mwana
abantu abakuru bine side again soft brush kandi no kumanya aha bwenki ntukozesa twine types ishatu za brush twine zero soft twine mwene ezoro mnonga twine eza hagati zitoro mnonga kandi zitagumira kandi twine zigumira ezikuba zorobi mnonga ntikira kuzihereza abantu bine endwara y'engino engino yawe nejwa engino yawe zimbe amino ngatengeta twenda ngu egume ne basa kushikira kimwe kuriya ahagati ya mini cyo necyo kubanza kunka tukugihereza abantu baburije bakuba bari okay abantu baburije bari okay no kusa medium hati nkeji it's a medium brush medium de eurobi kunka tero mnonga then twine hard brush ejo nekira kose babantu abakoze ibintu bikustaininga mino ushanga uri umuresi nangashi umuntu nonywa mnonga kawa amino ngaguba mboko hard brush kuko umuntu ari okay tashime ko hard brush akwa hard brush neza kwerekera erino ryawe especially ahaleveji ko kuba noyeza oti ko kuba noyeza oti hataha hijaha kwirira kwa nhohoro bimpati yirino nhoroba ushanga haza yikengera abo kosa brush etariyo kandi kize kikuletera sensitivity ushanga erino tigine kengere ako kigire cyuwariya ecyuwanywa ushanga mino gar sensitive brush shino kwiriyo umuntu omwe tukitantare tugezeho akwaro no buryo bwo kwasa kwiha brush according to research brush ndijo brush uburyo wingi it's a sharp instrument also bwa sharp so no kugezaho ekabe yawe ekawo kugira akagira utakawo Muhumuza Alex Ordental Technologist yatangariza teknolojia na shikar magezi ukwegenze nehinduka na mnonga umbyume birukosubwa kuchebera mino. Dr. Muhumuza nashobora kubwomo bwabene bukosubwa kandi umushaho niwe yabire arebe kina ikirya harino. Wano rebe entebeji n'oburungi bwayo tugiyete ishenkurubona. Hazo bwirowe obwakare karamageze takizire tukakosobomo ejenende berwa muyitu ejiniyo tweta probe mira na probe so chikumanyisa ngo mushaho bwirowe kwiyabira banaza kuchebera akakosende berwa muye nana ka probe akanako kuronda ebyina omino endeberwamu emukweraho obwiro bwakare konka ebintu bikahinduka ntukosa computer ntukosa za intraoral camera when had to know modern dentistry and basically modern world. Umurembo gwa hati harecoma ekiri kuchebera kiri kworeka ekizibu kiri harino ryawe ekiri kwera habarire ukora kumanya ekizibu ekibina harino hati kuzomu modern dentistry twine icyome iki cya karamagezi eitweta intraoral camera. Intraoral camera hatiyo almost erinke ya repressingere ibe bikuchebera konga nabyo ntubantu kibikoza hati intraoral camera omugasho gwayo no kutworeka na no koreka omushaho omurwire eki omushaho yareba kunde narebe ki ningo omushaho wa mino yarebe kina omukanwa kawe ninga yarebe fumbi iwe no kukimanyota ngo ine byino mu mino so a intraoral camera egi nihe kutuyambara akayone yatworeka ki ekiryo mu kanwa Ubwahati harona x-ray erikubasa kuraka kushohoza ekikwatire nerino ryawe ombwire buce mnonga ninka kamera kati umwana wanje hateje ninka kamera yawe watambura nayo hati nito ninka kamera so harimo bya tere kishane irikozo mu kashenge akakwiragura
ninga wafutere ekishani ubanzo yeshweka buriya bakaba twatwosa red aprons ufiteka ikintu kikuremera cyo kujwara kirinka ki jacket na no mushaho ayiteka iki jacket ningo umwe ayiruka yeshereka nkoko yenyuma kugira ngo raise tuzete radiations amashanyarazi aga ku rugomo ombyome ebyo gataka gero kuga egana samagara gawe ninga bicweka byawe byamagara so hati twarete zirinkeso niko kuwa kutere kishani ukatere kishani so hati niyo tukosa. This is a digital x-ray, portable digital x-ray. So ushangu tuyine computer yiteje akana ka digital sensor akaga hati tukwata film ninga kariya kashani kuza katomukano shanga kashana na kahango munonga muriye kuza kwashama kutaya kashana akana kantu kace munonga no katomukano wanza kutera ka x-ray hatoteye okorachi no connectingire edge machine na computer utera ja kashana ka wana orebaje akashana kakuretera mino gawe erine ryo kwenda kutera utayoka sensaka konka no kokutayo hatochikosa machine watere kishani kija haterino reba je kurungi hataramye kuza koza feromo no basa koza feromo egweka hansi esiska konka hatana hataro kusiska so hati na x-rays za mino tuzukorera a computer byona bintu byona karimagezi ningashi modern world na modern dentistry ikabe tuterereza byona bikoroba bari mnonga kandi wabatuye no program umushaho wawe nabandi Olivia Kamsime turuganira ahanshunga yebyina umino kandi kampamengo wakwata muchukuru mnonga ngoko umushaho yashobora ushimiye kuba notayayira umushaho wa mino umuntu at least umwaka ukureba uko amino gawe gemerire reka ngusiburaha barare kununje.